Ikerekarito ria mohoro na tugithina mbere ni ati thirikari ithiete na mbere na gukinyaniria tabarira nene ya utambia wa mai matheru mwena wa Ikambaini niguo kunina thina wa wagi wa mai na ho gutigirira ni arumbuia maria maturigiceirie. Tauni ya Machakos ni imwe gatagati-ini ga tauni iria igunikite rungu rwa mubango uyu na uria utanyitwo gukarikirira mwaka-ini wa 2040 itena ria mbere aria tabarira ino ritanyitwo kuguna aikari 150 na baire ikuongerereka ginyagia aikari 330 gukinyeria mwaka wa 2040. Tabarira iria kanyitirirwo ni ruhonge rwa mai rwa Tana Athi kuringana na Sami Naporos murugamiriri munene wa ruhonge ruru ukinyeria riu mici itanyiheire 1,500 niwe tambeirio mai maya matheru na 200 million 1.2 billion kufikia hapa sasa, na tayari mradi inatumika, tuko katika 91%. Kuna component kidogo ambayo tumezungumzia kama connection to power. Kuna shida kidogo ya Kenya Power na tunaongea na Kenya Power pamoja na county tuhakikishe kwamba hiyo imetatuliwa ili kwamba kwa mwezi wa 4 mradi huu uwe tayari kuja kuwa commissioned au kuanzishwa, na tayari wananchi ama household 1,500 yanatumia maji. Na tukitika